vidiš, što se šaha tiče, ja sam šah počeo da igram aktivno za šah klub IMT još od 4. razreda osnovne škole na Omlinskoj tamo. Moj uspon se kretao malo po malo uzlaznom linijom, bilo je i padova. Prvo sam počeo na prvenstvu grada ovde da učestvujem. I onda je izbijao na videlo moja nezadržljiva napadačka igra, moj napadački stil, pa su me uzeli u gradsku ekipu. Kad sam bio u srednjoj školi, tad sam počeo da igram i za gradsku ekipu. Ne omlensku tabu, nego seniorsku. Tako da to traje i dan danas. Kad god je ekipa učestvovala u ligi, sa nekim kraćim prekidima, pauzama, to jest u vreme vojske i kad ekipa nije učestvovala u ligi, iz raznoraznih razloga te finansijske prirode, dok na čelu kluba nije stao Dragan Radenković, koji je već 10 godina unazad, pa i nešto jače od toga, sva sredstva koja ima ulože u šah klub. Moja trenutna titula je prvokategornik. Imam prvu kategoriju, ali prošle godine sam u jednom prvenstvu u Nišu ispustio titulu MK. Ja bih bio jedini uz tog pomenutog Radenkovića, Dragana, poznatije kao Pižona, koji ima titulu MK. Ja bih bio drugi igrač u gradu. Pa sad, kako da ti kažem, eto recimo plasman prošle godine u Nišu na tom pomenutom međunarodnom prvenstvu, gde sam uzeo titulu prvog kategornika. Do onda sam bio drugog kategornika. Igrao sam sa velemajstorom Tošićem na raznoraznim turnirima. Igrao sam ranije sa velemajstorom Jancom iz Slovačke koji je dolazio ovde. Tako da, to su mečevi koje se ne zaboravljaju. Na turnire nisam pobeživao, ali sam stalno bio uz bok vodećima. Tako da niko nije mogao da kaže da me je lako pobedio. To bez daljega.